It-tnejn filgħodu l-mexxej Laburista Joseph Muscat żar l-uffiċini tal-kumpanija Vodafone fil-kumpless Sky Parks. Hemmhekk huwa ltaqa' ma' madwar 280 impjegat li operaw mill-uffiċini ta' din il-kumpanija. B'kollox b'dawk li jaħdmu fil-ħwienet madwar pajjiżna, din il-kumpanija timpjega ma' 300 persuna. F'kummenti ma' One News, il-kap eżekuttiv ta' Vodafone Malta Balazs Sharma faħħar il-proposta ta' gvern ġdid li jiżdiedu b'mod qawwi s-servizzi tal-gvern offruti fuq il-mobile phone. We are now seeing mobile becoming much more capable than it was ever before. It used to earlier be a tool to talk. Now it is a tool to live. So you've got through data, everything that computer can do is coming into mobile. And e-governance, therefore, should logically move to m-governance, as Dr. Muscat was mentioning. Għal li b'dan il-mod tiżdied l-effiċjenza. Saħaq li kumpaniji bħal Vodafone Malta għandhom ħafna xi joffru f'dan ir-rigward. Matul iż-żjar huwa spjega lil mexxej Laburista l-miżuri favur il-familja li din il-kumpanija adottat aktar minn dak li titlob il-liġi, fejn fost oħrajn l-impjegati nisa li jsiru ommijiet għandhom għażla u dritt li jaħdmu part-time għal sena biex ma jkunux ħin twil il-bot minn uliedhom. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat faħħar lill kumpanija għal dawn il-miżuri u qal li tista' tkun mudell ta' prattiċi tajbin f'dan il-qasam. Qal li gvern ġdid jekk jingħata fiduċja iressaq diskussjoni t-titjib fil-miżuri favur il-familja u inċentivi iħeġġeġ aktar kumpaniji u entitajiet tal-istat ikunu proattivi b'dan il-mod. B'dan il-mod jiżdiedu aktar nisa fid-dinja tax-xogħol, inkluż bil-proposta ta' gvern ġdid ta' childcare centers b'xejn għal kulħadd. Joseph Muscat qal li gvern ġdid joffri level playing field għal kumpaniji biex dawn ikunu jistgħu jikbru u anke l-investituri. Tkellem ukoll dwar kif gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja ikun gvern miftuħ anke għall-opinjonijiet u għall-iskrutinju taċ-ċittadini. Jakkumpanjaw lil mexxej Laburista tul din iż-żjara kien hemm il-kandidati Stephen Sultana, Anthony Mifsud Bonnici u Martin Allul Mercer.